Sanibonani ke ubongiwe lo indlovukazi ngiza nendaba wena uzanani nendlebe namhlanje ngiphethe istory sika dadewethu naye ungene la wangixoxela sona uthi udadewethu ube umuntu nje oyikholwa esemncane wakholwa and wazitshela nje ukuthi angeke azalale nabafana uyoze athole umuntu wakhe omaqondana abese eshada kuyima elala nomuntu hayi nangempela ukuthi usisi wenza njalo uthe ngomunye unyaka nje wayiphatha kahle nje uthi futhi uyiphatha kahle kwakhe kwamsiza kakhulu ngoba ubone ngathi wa-avoida nje into eyiningi teenage pregnancy uthi akayazi nje lonto yena akadlulanga lapho ngoba wayeyiphethe kahle impela uthi ke hayi ke yaqhubeka ke impilo uthe sekukhulisa isiqedile isikole wamuva wahamba waya kuphi eCape Town makafika ke usisi eCape Town abesehlangana nobhuti hayi ubhuti nje akhulume naye ubhuti amthande yathi hayi cha uyena umaqondana lo nangempela ubhuti was very nice uthi ubeka umuntu olungile emnakekela emenzela yonke into ayifuna engasule lutho nje uthi ngathi usikhathi usisi bengakasebenzi sazama ukuthi afune umsebenzi khona eCape Town uthi kodwa nje ubhuti wayeyindoda yayikhona imenzela konke okuhle ongacabanga nje njengomuntu osifazane idingo zomuntu osifazane uthi waze wabona ukuthi hayi uyena kumuntu wami lo ngicabanga ukuthi sengakwazi ukuthi nami and let go ngikwazi ukuthi ngilale naye nangempela uthi benza izinto aba pregnant uthi makaba pregnant ke abese ubhuti asho kusisathi hayi ngizohamba ngekini ngiyokwenza njani ngiyolobola uthi nangempela afike alobole nje inkomo alobola kahle futhi ngoba kwaze kwasala inkomo ezu4 ukuthi aqedele kwaba kuhle ukuthi sisibaqhubeka ke bahlala ke nalobhuti lo uthi ezesikhathi sihamba ekubeni pregnant kwakhe hayi washintsha udludla waba udladla makashintsha udludla eba udladla uthi usisi indoda yavele yaqala yamshintshela manje yamhlukumeza yamchithela yenza imangaliso uthi nje wangazi nokuthi uzokwenza njani uthi yazi indlela engangistressed ngayo ngiloku ngifonela abazali bami ngibaxoxela kodwa nje abazali ke ngoba phela babekholelwa ukuthena ngimnika ichance uthi hayi aqhubeka angihlukumeza uthi hayi no ngize ngivele ngibone ukuthi ubhuti usevele athi noma ebuye emsebenzini akasathengisha ukudla endlini usevele abuye nekota ahlale phansi adle ikota yedwa hawo ubhuti uthi manje ngaleso sikhathi ngipregnant sengize ngifonela abazali bami ngicele ukuthi ngicela bangiphi imali bangifakele imali yokudla ngaze ngabona ukuthi no man ayingangami le awuthi ke ngigoduke ngihambe ngiye kuphi ekhaya ngiyohlala nabazali bami until ngize ngibelethe nangempela ngagoduka ngahamba ngaye ekhaya ngayohlala nabazali bami ngaze ngambelethe umntwana uthi ubhuti bese efuthi angincenge ukuthi hayi no sithandwa sami asibuyelane ngiyakudinga empilweni yami angikwazi ukuhlala ngaphandle kwakho uthi nangempela ngibotha indoda yami phela vele umuntu engiqale ngaye ukujola uthi nje umjolo nje angikwazi angikazi nje ngidate nje so umuntu engaqala ngaye ukudate kwakuyena lo muntu lo mina manje osengihlukumeza osengithwalisa idombolo hayi uthi usisi hayi abelethe umntwana uthi amncenga ubhuti bese yabuya akabuye baphinde baqhubekeke baze futhi abe pregnant athole umntwana wesibili uthi hayi iqhubekeke impilo siyaqhubeka ke story sethu yezo part 2 uthi usisi ke masebuyelile inhlalo futhi yangaba yinhle still until waze wagcina lo sisi sethola umsebenzi uthi makathola umsebenzi uthi asebenze akwazi ke naye manje ukuzondla akwazi ukuzisupporta uthi indoda lokhu imhlupha ukuthi bese azagcina ethole ukuthi indoda ineintombi ezu4 and kulezi intombi lezi ikhuluma ngosisi ubona ukuthi lo bhuti lo ukhuluma ngaye kulamantombazane la umpenda njengomuntu omubi usho nje the way amphethe kabuhlungu ngakhona the way awumuntu omubi ngakhona uthi to a point whereby wazi wagcina esemqhathe ngisho nanomndeni angithi manje ngoba phela usisi uyacomplain ukuthi enene uyamchithela so ubhuti watshela ngisho umndeni ukuthi enene hayi umuntu omubi so umndeni walomfana wagcina ungamkhulumisi nje lo sisi abanye babo to this point kuze kube namhlanje nje abamkhulumisi namanje basamzonda uthi ayike kuqhubeka kanjalo athola umsebenzi asebenze uthi
makathola ukuthi umndeni okay awusamkhulumisa uthi lo sisi lo agcine move out uthi amuva hamba ayohlala elokushini uthe elokushini ke weqala ngqana ayohlala elokushini wahamba wayohlala wazifunela indawo ukuhlala elokushini warrent indawo yakhe ngoba useyasebenza yakwazi nokuzondla akasadephendelile kulobhudi uthi nanga impela asuke lobhudi lo amfune amthole abuye amlanda athi hayi amncenga athi ayibuye sithando sami uzohlala nami ayi uthi nanga impela ngibuye hayi uthi iqhubeke iabuse uthi wengishaya uthi kwakufika like bexabane kufike to a point where like he was really abusive amshaye amqongqothe nje uthi hayi naye adinwe sometimes alwe back kodwa nje wabona ukuthi lempilo engiphiliswa yilo bhuti akuseyona impilo mina engangizikhethele yona nengangifisa ngoba phela lo muntu lo angikaze ngijole nomunye umfana ngazi yena kuphela noma kubhlungu kumshiya kodwa ake ngizama ukuthi ngiphume la because this relationship is really abusive. Ayina ngempela usisa bese qoqa umthwalo yakhe ubhuti engekho athatha impahla zakhe afuna indawo yokuhlala engaziwa umuntu akaziwa umuntu wakhe uthi uhlalaphi akaziwa yilo mfana uthi uhlalaphi uhambile nje wanyamalala hayi ke kusho ukuthi bese asuke uthi ke usisi umuntu wakhe lo umuntu owethanda amakhambi esiZulu kakhulu umuntu nje owethanda ukusebenzisa imithi yesintu yabona ngcono ngisho njalo yesintu umuntu nje owethanda ukusebenzisa imithi yesintu and bahlala kuphi asikhumbuleni bahlala eCape Town so usisi aqoqe athuthe angayitshela indoda ahamba ohlala endaweni la kungazi khona umuntu nabantu bakuba bangazi uthi makahleli lapho impilo nje iqhubeke kahle usiyakwazi nokuyinakela uyasebenza phela yonke into ihamba kahle uthi asikhumbuleni ke ngitheni indoda yakhe iyawathanda amakhambi esintu uthi hayi kuthengele ilanga nje ngo12 ebusuku lo sisi lo kuvele kufika into ethi awukukhuleke hayi uthi nanga impela ngiqale Jehova oyingcwele Nkosi yami ngiyacela ukuthi ungivikele ngicela ukuthi ungithande maluso ngileyo ungivikele emsebenzini washo ngiyacela ukuthi ungiqhubele izitha washo nje wachaza uthi ngakhuleka hayi uthi ngaphakathi emkhulekweni ngadip uthi bese ngiyalala uthi mase ngilala kuthi ngabo 1 ngizongathi khona izwi elingmemezayo la endlini but lingmemeza gentle mangibheka ngiqalaza ngiyazi ukuthi akho umuntu ngihlala ngedwa uthi hayi hey ngilala uthi hayi phinde futhi izwi hayi ngivuke ngiyezwe ngathi khona umuntu ongimemezayo la endlini uthi hayi bese ngilale futhi ngiqhubeke ngilale kuze uthi manje after ngimenyezele lizwi kuvele kufike nje umcabango ukuthi hayi manje ngikhumbula umyeni wami ngathi sekhumbula le ndoda uthi nje after le lizwi kufika into ethi nje hayi awukufonela umuntu wakho umyeni wakhe uthi ayikhuze azagcina semfonelile ngoba phela imicabango manje all of a sudden nje uvele wacabanga le ndoda uthi agcina seyifonelile indoda ibesithi mfazi wami hayi ngiyakhumbula ngiyaxolisa ngiyasola ngiyacela ubuye uzohlala ekhaya ubuye sibuyelane silungise ngoba phela sinabantwana hayi uthi nanga impela kuvele kufika into ethi nje anganqabi indoda ifike imthuthe bathuthe baphindele bayohlala endlini uthi hayi iqhubeke ke impilo yabo indoda bese makafika endlini bese yambuza ukuthi ngoba iconfess indoda ithi hayi ukuze ukwazi ukuthi ubuye ngalendlela obuye ngayo ithi umkhafulile imsebenzisela imithi ukuze akwazi ukuthi abuye uthi because untombazane usisi ngivele ngezwe nje ivoice lingimemeza then all of a sudden sengikhumbula lo bhuti lo uthi hayi indoda yaconfessa ke yathi ke ihambile yakumuntu vele yayomfuna ikhafulo nemithi yamphephetha wabuya hayi nanga impela ke usisi usekhona kusekhafuliwe kusomuntu ukhafuliwe uhleli nendoda emkhafulayo siyaqhubeka ke nestory sethu simnandi ke le story ngicela nilinde simnandi impela ngicela ukuthi nixoxe futhi ingane ngoba lesi story sishisa ngempela bese niyasondela nezitulo zenu nifaka ama earphones bese nilalela mina Indlovukazi lalela uthi usisi uthi usisi abese eyabuyela ke indoda iconfess ukuthi imbize ngomuthi uthi nje usisi ngoba ubengasazibone sebuyela nale ndoda lena uthi nje bese depressed ngalendlela ukuthi ubehlale efuna ukuyilwisa le ndoda ukuze indoda ikwazi ukuthi imdedele or imshaye imbulala uthi ubelwa nayo to such a point whereby ufuna nje
ayiprovoke ukuthi imiyeke ngoba bese bonile ukuthi shuthi uthando leqinisa alukho ngoba le ndoda le ibikhuluma ngaye uthi yaze yatshela even one of intombi zayo ukuthi uqamba amanga losisi lo bhuti uthi wathola unkosikazi wakhe engelona ivirgin. Uyayizwa lonto? Uthi eintombini uhleba ngomfazi wakhe eintombini zakhe uthi nje ngamshada kodwa nje wengiqambela amanga ngimtholanga eintombi mina. Uthi lokho kwangihetha kakhulu ngoba ngangiziphathe kahle ngiziphathela ukuthi mhlazana ngithola umuntu ongimthanda ngokuqiniso bese ngilala naye. Uthi manje indoda beyisitshela abantu ukuthi yena ubengeyona ivirgin uthi yona leyo nto yamphula kakhulu umoya. Uthi nazo zonke nje izenzo zakhe ayezenza kena uthi wengasakwazi ukumxolela ngalendlela kokwenzeke ngayo. Uthi wesike uthi noma mhlambe ngithetha le ndoda ibivela iguqa ngamadolo icela uxolo ithi hayi ngiyaxolisa nkosikazi wami ngiyacela ubuye ngiyazisola ngakho konke. Uthi nje kodwa indlela bese ngine stress ngawo ngidepressed ngawo bese ngifuna nokufa bengifisa kunqonje ngishaye ngibulale ke kunokuthi ngiqhubeke ngihlale nayo. Hayi uthi lo sisi hayi aqhubeke indoda lokho imncenga. Uthi bese indoda while isamncenga kanjalo ngoba uyasho lesithi sengikhathele wena. Ithi indoda engcono uvele sungidlisa. Ithi hamba yolanda umuthi letha kimi intando. Ithi ngigaxe ijazi dali ngidlise mina vele ngowakho. Wathi usisi uthi ngayicabanga lento. Ngayicabanga kaningi uthi ngahlala phansi ngayicabanga ngoba uconfessile yena wami umyeni ukuthi mina ungifakile inkwayindana. Uthi ungirike strong. Uthi manje so mina ngiyacabanga ukuthi nami ngimrike nje beshe ethi ngimfake nje inkwayithi. Uthi nangempela lo sisi uthi hayi ayifuni inkwayithi uthi ayithole. Uthi hawu amgayela ayifake ekudleni uthi hayi izikha. Uthi ever since wafaka indoda yakhe lowo muthi uthi ikhaya labo has been so peaceful. Uthi wayidlisa indoda yakhe. Uthi ayiyona into ayiqhenya ngayo kodwa ngoba iyona indoda eyasho ukuthi akakwenze ngoba nayo ikwenzile kuyena. Uthi wakwenza uthi from then kusukela ngaleso sikhathi shuthi wesebona ukuthi umuthi uyasebenza. Uthi indoda akazi noma umuthi noma sekuyindoda yini. Uthi akazi noma uthando leqiniso yini lolu ngoba kuyena wayekhulekile uNkulunkulu efuna uthando la ngempela. Manje ibuya imstress lento from time to time ukuthi ngoba indoda yakhe manje iphethe kahle iyasebenza isebenzele endlini. Uthi inakekela izingane. Uthi bathenga umuzi manje. Uthi kunokuthula emzini wabo akunayo intombi. Uthi instead makukhona abantu abalwa nami uyangidefendela ngilwele. Uthi nje ngisho umndeni wakhe laba abanye ayengikhulume kabi kubona sebengizonda namhlanje. Uthi nabo uyabatshela nje ukuthi abaphume kimi abahlukane nomfazi wakhe. Uthi sekumnandi kunothando. Uthi kodwa uyaye kusifika usuku la acabanga khona ukuthi lolu thando ngabo leqiniso yini ukuba azange azamdlisa umyeni wakhe wezoba njena yena. Uthi ubuya isole sometimes ngokudlisa indoda yakhe kodwa uthi after emdlisile impilo yaba right. Uthi manje akazi noma mhlawumbe indoda ngoba vele ayisimisela ukushintsha noma mhlawumbe iyona lenkwayindana ayenikwe ilo ayemnikile. Uthi hayi no kusho ukuthi inkwayithi isebenza strong. So into engizoyisho ke ukuthi sengivala. Uthi usisi ujabulile, uthi usisi badlisana nendoda yakhe bobabili bavumelana umunye odlisa omunye odlisa omunye. Uthi kwalunga. Uthi namhlanje banezingane ezimbili banomuzi wabo bahleli kahle kunokuthula endlini yakhe. Uthi kodwa yena ngoba uyikholwa umuntu owengajwayele ukusebenzisa imithi engayazi imithi. Uthi manje lento from time to time ihamba imshaye enhlizweni ukuthi ngabe lolu thando leqiniso noma ngabe uthando olenziwa ngezihlahla zemithi na. Kodwa ke ujabulile okusalayo indoda iyamthanda kwayena uyayithanda indoda yakhe. Uthi konke kuhamba kahle manje. Uthi akaswele lutho emzini wakhe. Istory ke lesi esine happy ending kodwa i-happy ending yakhona yabona angazi. So I don't think usisi ukuthi mhlambe uxoxela ukuthi nim advise kodwa ke ngoba vele siya adviseana la nje besixoxele lemfihlo yakhe. Nicabanga ukuthi enze njani usisi? Athule nalento yakhe o azama ukuthola umuthi aphuza indoda yakhe ukuthi iphume ledliso nendoda yakhe iphume lo muthi bahlukane or baqhubeke nokujabula lokho abakujabulayo? Mina angazi. Mina ngithi bajabulile. Ufunani usisi engabe uyazi enjoyela umshado wakhe but ke
ngubani mina uBongiwe Ndlovukazi umlomo ngathethi manga umamgobhozi wenu ngiyabonga.